nyuma yuko yanze kwitaba ribu igihe kinini yaje kuba yatabwa muri yombi ari ribu imwifatiye ndetse ribu inibutsa abantu ko bano bose ngo bavuga ngo nibazaya bitaba ribu yashishikarije abantu ko aho kugira ngo mwange kwitaba ribu muzajye muza mwitabe hakiri kare. Umunyamakuru Muzehe gakuru uyu nguyu wari umaze iminsi akora kuri televiziyo ya KNC niwe wamuhaye akazi mu itangazamakuru. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira yigiriye ati nibyo yatawe muri yombi nyuma yo gutumizwa igihe kinini akanga kwitaba, ashobora kuza gufungwa hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 5. Araza gucibwa ihazabu iri hagati ya $30,000 na $60,000. Ariko nanone hari abantu benshi bahamagazwa na ribu bakanga kwitaba. Hari abasore maze iminsi mbona, hari umwe bita Bosco ejo bundi ngo yahamagawe na ribu, amaje guhamagarwa na ribu aho kugira ngo yitabe ribu ahitamo guhunga. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu, ni mwanya wa update. Muri kano kanya mbazaniye inkuru yuko nyuma yuko yanze kwitaba ribu igihe kinini yaje kuba yatabwa muri yombi ari ribu imwifatiye ndetse ribu inibutsa abantu ko bano bose ngo bavuga ngo nibazaya bitaba ribu yashishikarije abantu ko aho kugira ngo mwange kwitaba ribu muzajye muza mwitabe hakiri kare. Uwo na wundi niwo bita Muzehe gakuru. Muzehe gakuru ngo yaje kuba yatabwa muri yombi. Ni inkuru ndi gukesha ikinyamakuru igihe.com ivuga ko umunyamakuru Muzehe gakuru uyu nguyu wari umaze iminsi akora kuri televiziyo ya KNC niwe wari uhagarariye televiziyo yakoragaho. Nuko ngo KNC niwe wamuhaye akazi mu itangazamakuru. KNC nyuma yaho uyu Muzehe gakuru yagiye akora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yakoraga kuri Radio 1, yaje kuba yatabwa muri yombi rero akurikiranyweho gutanga sheki itazigamye. Ka twifashishe inkuru iri ku gihe.com. Ni inkuru ivuga iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamakuru witwa Gakuru Emmanuel wamenyekanye nka Muzehe gakuru kuri radio nka Flash FM. Ubundi urwo rumva amenyekanye yabanje gukora kuri Flash FM, kuri ubu rero akaba yabarizwaga kuri Radio 1. Yatawe muri yombi akurikiranyweho gutanga sheki itazigamye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira wemereye ikinyamakuru igihe.com dukesha inkuru yavuze ko Muzehe gakuru yatawe muri yombi akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye yarenga $6,000,000. Nuko ngo yatanze sheki itazigamye amafaranga arenga $6,000,000 biza kuba byarangira atawe muri yombi Muzehe gakuru. Uyu Muzehe gakuru rero umuvugizi wa RIB Dr Murangira yakomeje ati nibyo yatawe muri yombi nyuma yo gutumizwa inshuro nyinshi akanga kwitaba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira urumva mu ijambo rye yigiriye ati nibyo yatawe muri yombi nyuma yo gutumizwa igihe kinini akanga kwitaba. Ati yatumijwe inshuro nyinshi zigiye zitandukanye ariko akanga kwitaba kugira ngo abazwe ku kirego akekwaho cyo gutanga sheki itazigamiye ya $6,50,000. RIB rero ikaba nanone ngo igira inama abantu ikaba igira abantu inama yo kujya bitaba RIB igihe ibatumije kubw'impamvu y'iperereza kuko biteganywa n'itegeko. Burya kandi ngo bitanga n'amahirwe yo kuba wakurikiranwa udafunze. Ngo kwitaba RIB bitanga amahirwe yo kuba wakurikiranwa udafunze. Hano rero anakomeza ati kuko ubugenzacyaha buba ngo bwakubona ngo bino bitanga amahirwe yo kuba wakurikiranwa udafunze kuko ubugenzacyaha buba bwakubona igihe cyose bugushakiye. Dr Murangira kandi yavuze ko uwareze Muzehe gakuru yavuze ko nyuma yo kubona ko sheki yahawe itazigamiye yitabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo rumuhibe ubutabera. Kuva icyo gihe hahita hatangira iperereza. Muzehe gakuru rero akaba kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Jabana mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo y'126 y'itegeko nimero 060/2021 ryo kuwa 14 Ukwakira 2021 rigenga inyandiko zishobora gucuruzwa ivuga ko umuntu wese
ugaragaweho kimwe mu bikorwa byo gutanga sheki itazigamiwe abizi kubikuza ngo ingingo y'ijana na makumyabiri na gatandatu y'itegeko nimero 060/2021 ryo kuwa 14 Ukwakira 2021 rigenga inyandiko zishobora gucuruzwa ivuga ko umuntu wese ugaragayeho kimwe mu bikorwa byo gutanga sheki itazigamiwe abizi kubikuza kubw'uburiganya amafaranga ye yose cyangwa igice cyayo cyangwa kubuza umufitiye amafaranga kwishyura nyuma yo gutanga sheki atarayitambamiye bitewe n'uko yatakaye cyangwa yibwe cyangwa uwahawe sheki atarahombye cyangwa atarambuwe ububasha bwo kwakira amafaranga harimo bwo kwakira amafaranga gutanga sheki yahawe n'undi azi ko itazigamiye cyangwa azi ko amafaranga arimo atakwishyura umwenda aba akoze icyaha. ngo itanze sheki irimo nk'iya miliyoni urumva nk'ubu ugatanga sheki ya miliyoni 6 nyamara kuri konti ugasanga nta n'eshanu ufite cyangwa nta n'eshatu ufite urumva already icyaha wagikoze kuko ubutanze sheki itazigamiye. Rero ngo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro zitari munsi y'5 ariko zitarengeje inshuro 10 z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke. Tugarutse twinjire rero ubu ngubu urumva uyu Muzehe Gakuru umwe mu banyamakuru b'abarejande wamenyekanye cyane mu itangazamakuru ni umunyamakuru wa kera cyane yakoraga kuri Flash ndumva ariho yamenyekanye cyane abantu bakabamugara Muzehe Gakuru urumva yari umuntu wari ukunzwe cyane uretse ko ngubu yaramaze iminsi kwaje monde ya social media monde itakigenda kuri ibyo ngibyo bya barejande ntabwo yarakivugwa cyane ariko yakanyujijeho yagezweho. Uyu Muzehe Gakuru rero yaje kuba yatabwa muri yombi azize gutanga sheki itazigamye ya miliyoni 6,50,000. Dukurikije itegeko bivuga ko uyu umuntu hamwe n'icyaha ashobora gufungwa hagati y'imyaka 2 ndetse n'5. Uko ngo Muzehe Gakuru ashobora kuza gufungwa hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 5. Uko ngo hagati y'imyaka 2 ndetse n'5 niyo Muzehe Gakuru ashobora kuza gufungwa. None ubwo nafungwa hagati y'imyaka 2 n'5 ikintu biri buze kwa byagira ikindi kintu gihari nuko ngo iyi sheki yatanze itazigamye ishobora kuza ubwo urumva acibwa afungwa hagati y'imyaka 2 n'5 ndetse ariko akana inuza ikanikuba nuko ngo ayo mafaranga akikuba atanga mu buryo bw'ihazabu ugukayatanga yikubye inshuro zitari munsi y'5 ariko zitarengeje inshuro 10. Nuko ngo rero z'agaciro kari kuri iyo sheki. Nuko ngo uyu Muzehe Gakuru ashobora kuza gufungwa hagati y'imyaka 2 n'5 wenda tuvuge wenda icyaha n'ikimuhama ubwo numva uko byagenda kose araza gufungwa byibuza imyaka mike ni 2 ndetse n'ihazabu ubwo urumva dukubye inshuro 5 zari miliyoni 6,50,000 kuba inshuro 5 ubwo ni miliyoni 30,250. Nuko ngo kugira ngo Muzehe Gakuru aze kuba yafungurwa aze kuba yarekurwa uyu Muzehe Gakuru wataye muri yombi biraza gusaba ko icyaha nikiza kumuhama Muzehe Gakuru araza gukatirwa imyaka igera kuri 2 cyangwa iriaga itari munsi y'2 ndetse kandi nirenge 5 ariko nanone nyuma y'ibyo byose haze no kuba hakiyongeraho ihazabu yo kuba yafata amafaranga ari kuri sheke akakuba n'inshuro 5 ngo no kwango ubwo ni hazabu ishobora kuza kujya hagati ya miliyoni 30 ariko nanone nize kurenza miliyoni 60. Nuko ngo araza gucibwa ihazabu ya miliyoni 30 araza gucibwa ihazabu iri hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 60 ariko nanone naze kuza kuba ariko nanone afungwe n'imyaka iri hagati y'2 ndetse n'imyaka 5 ndakeka ariko nasomye. So rero tugaruka inyuma gatoya tuze turebe tugarutsa umuvugizi wa RIB Dr. Mumarira we yivugiye ati hari abantu benshi bahamagazwa na RIB bakanga kwitaba
uyu nguyu Dr Murangira Bitseri rero yahise avuga ati mwebwe muhamagarwa na ribu mukanga kwitaba mumenye ko ntago ari byiza. Ati mu gihe cyose uhamagawe n'inzego z'umutekano ugomba guhita witaba kuko rifite itegeko rirabigena ko mu gihe hari iperereza rikeneye kugukorwaho ugomba kwitaba ukagira icyo ubisobanuraho. Nuko ngukuru Dr Murangira Bitseri yabivuze ubwo numva bise binasubirizaho. Hari abasore maze iminsi mbona, hari umwe bita Bosco Empire ejo bundi ngo yahamagawe na ribu, amaje guhamagarwa na ribu aho kugira ngo yitabe ribu ahitamo guhunga, ahunga igihugu cyangwa ahunga ribu sinzi, we avuga ko yahise ahitamo gutembera. Rero nyuma y'ibyo byose yo kuvuga ngo yahunze ribu cyangwa se nyuma yo kuvuga ngo ahise ahunga, si we wenyine, hari n'undi bita fata ku mavuta, turaza kumugarukaho mu kiganiro kindi turibuze gukora. Nawe yaravuze ko atazongera kwita ribu birangira ataye muri yombi, kugeza kuri ubu ngubu akaba afungiwe imageragere. Ni ukuvuga ngo rero n'uyu nguyu bita Muzehe Gakuru. Muzehe Gakuru yari yaranze kwitaba igihe kinini cyane, ariko byarangiye ribu imwisangiye aho yagomba kumusanga, ndetse atabwa muri yombi, akaba akurikiranyweho miliyoni zigera kuri 6 yatanze kuri sheke itazigamye. Urumva rero ubwo urumva ntabwo ari gusa, urumva niyo mpamvu nahise nakomoza. Tugarutse rero tugiye kwinjira kuri Muzehe Gakuru tunasoza. Uyu Muzehe Gakuru yari umunyamakuru nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe.com. ni umunyamakuru wakoreraga TV1. Nuko ngo Muzehe Gakuru yari umunyamakuru wakoreraga KNC. Turibaza uyu nguyu KNC araza gufasha iki umunyamakuru wiwe wataye muri yombi? Ese ko ari gucibwa ihazabu iri buze kwikuba inshuro 5 kuyo yari yatanze kuri sheke itazigamye, ubwo ni miliyoni 30. Ubwo urumva nuko ngo uyu nguyu Muzehe Gakuru cyangwa se uyu munyamakuru wa KNC nibirangira ahamwe n'icyaha cyo gutanga sheke itazigamye, araza gukatirwa imyaka itari munsi y'ibiri, ariko nanone itarengeje 5. Nuko ngo araza gukatirwa imyaka hagati y'ibiri n'5, ariko aze no gucibwa ihazabu ya miliyoni zitari munsi ya 30, ariko nawe zitarengeje 60. Ubwo impamvu mvuze gutyo nuko ngo nuko itegeko rigena ko iyo umuntu hamwe n'iki cyaha acibwa ihazabu yo kwikuba inshuro 5 ku mafaranga yasabwaga, ariko nanone nibirenze ubwikube bw'inshuro 10, ubwo muri hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 60 yihazabu, ubwo urumva hagati y'inshuro 5 ndetse n'10. Rero urumva rero uyu munyamakuru uko byagenda kose hari uwo bita KNC agomba kugira icyo abikoraho, kuko yari umunyamakuru wiwe, kandi Muzehe Gakuru yari umulegend ukomeye cyane. So reka rero nsoreza ahangaha, mbifurize kugubwa neza aho muri mwese. Wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 in time tutaturana kugira ngo tu update na imbazane y'aka kanya, mubwiye ko namukanya turi bubahereze update byibuza nk'eshanu cyangwa 10 ku munsi zigomba kubageraho hamwe na Stream Jesus TV. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.